Tubahaye ikaze bakunzi bacu makuru atandukanye agezweho ku mutekano, politiki na diplomasi, n'amakuru agiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko imirwano iri guhuza igisirikare cy'umutwe wa MA23 na FARDC. Muri amakuru turakubwira ko amakuru aramutse avuga ko igisirikare cya koalisiyo ya FARDC cyongeye kwisubiza agace ka Gipopo nyuma y'iminsi mike bivuze ko bambuwe na MA23. N'amakuru abyutse atangazwa n'igisirikare cya Kongo FARDC kiri kwigamba gukubita inshuro abasirikare ba MA23 no gufata agace gakomeye kongeye gusubizwa mu maboko y'igisirikare cya FARDC ka Gipopo. Turagaruka muri operasiyo n'ibitero bikomeye bizindukiye muri axe z'aka gace kari gasanzwe kagenzurwa na MA23. Ese koko igisirikare cya MA23 cyambuka aka gace na koalisosa FARDC? Ni ingingo zikomeye z'amakuru turagarukaho gatanu ku kandi. Nanone kandi ndakubwira ko igisirikare cya MA23 n'abasirikare ba MA23 no MA23 bagabye ibitero bikomeye mu bice bikikije Karemye. Amakuru ari kwemeza ko Barakana Karemye yabyutse atakwa na MA23 mu bitero bikomeye byongeye gusenyerwamo ibirindo bikomeye by'abarundi. Amakuru ari kwemeza ko abasirikare ba koalisiyo ya FARDC bakubiswe inshuro na MA23 n'operasiyo zikomeye zongeye gusenyerwamo ibikorwa bikomeye by'igisirikare cya Kongo FARDC n'operasiyo zikomeye turinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi ndakubwira ko Colonel Ruterera warufunzwe ashinjwa gukorana na MA23 na Twirwaneho yapfiriye muri gereza. Ese uyu musirikare ukomeye mu gisirikare cya FARDC wari ufite ipeti rya Colonel yishwe n'iki nuko ashinjwa gukomeza gufasha MA23 gutanga uduce ndetse kugeza ubu no kugambanira ubutegetsi bwa Kinshasa hagamije gushyigikira ibikorwa bikomeye bya MA23 no MA23. N'ingingo zikomeye turagarukaho n'urupfu kugeza rw'uyu Colonel Ruterera umaze iminsi ufunzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ashinjwa gufasha MA23. Nanone kandi ndakubwira ko bafise bakuru ba FARDC yohereje Goma bahuye na MA23 nabo ofisi kugeza binjiranye n'umuyobozi mukuru wungirije wa MONUSCO mu biganiro byari bigamije kuganira na MA23. Ese no kubera Kinshasa biciye muri leta major y'igisirikare cya FARDC bohereje numwa zajyanye n'umwa wungirije ya MONUSCO guhura na MA23. Ese baganiriye iki n'ubuyobozi bwa MA23? Ni ingingo zikomeye turinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi ndakubwira ko munara Ituri abantu bitwaje intwaro bateye ivuriro rivuriramo Ebola muri iki gice. Amakuru ari kwemeza ko abantu basahugiye mu bitaro bibereye mu ntara Ituri bavurirwamo Ebola, ndetse kugeza ubu byinshi mu bitangazamakuru biri kwemeza ko aba bantu babagizi ba nabi bateye ibitaro bashobora kuba bakuyemo icyorezo cya Ebola. Ni ingingo zikomeye turagarukaho gatanu ku kandi. Nanone kandi ndakubwira ko kugeza ubu umwuka mubi hagati ya MA23 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wafashe indi sura. Amakuru ari kwemeza ko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisabye MA23 kurekura ibice byinshi bitandukanye birimo bitatu by'ingenzi birimo nka Goma, Bukavu ndetse na Rubaya bigenzurwa na MA23 biciye ku mugaba mukuru wa MA23 bamaganye ibikorwa bikomeye banavuga ko batazigera bata ibice bigenzurwa na MA23. Kugeza ubu Nijoro Sultan Makengo wa MA23 wavuze ko mu nzozi n'imboni z'indoto za MA23 kuri ibice bigenzurwa na MA23 bidashoboka. Atangaza ko biteguye gukurikiza ibikorwa bikomeye n'amahame y'ibikorwa by'ibiganiro bigamije amahoro n'agahenge kashira ibiganiro bihuza MA23 na Kinshasa. Yongera gutangaza ko kuri ibice kwa MA23 bidashoboka, ndetse kugeza ari n'indoto mbi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gusubiza amerwe mu isaho. Amakuru ari kwemeza ko ngiye gufatirwa ibihano bikomeye abayobozi bakomeye muri MA23 banavuze ko aho bagomba kugaragara bazahita baraswa nk'uko kugeza inkuru ikomeye turagaruka ku buryo burambuye yasuwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihano bikomeye bafatiye MA23 bimeze. Ese
gukomeza gufata uruhande kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushikira Kinshasa mu buryo bweruye no kurwanya AFC-M23 gusaba M23 kuva mu bice bihatse iki n'ingingo zikomeye turinjiraho tugaruka kuri gutangazwa na AFC-M23 hagati aho ndakubwira ko ihoro AFC-M23 ryavuze ko amasano ari hagati y'abanyekongo abanyarwanda n'abarundi aruta imipaka yashizweho n'abakoloni isize imvugo zivuze iki ku ruhande rwa AFC-M23 n'ibikorwa bikomeye bigamije kugaragaza ubushake bw'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi byose ni bikubiye mu nkuru zikomeye turinjiraho zisesenguye ku mutekano, politiki na diplomasi zijya gukora ku mutekano w'akarere by'umwihariko intambara iri guhuza abasirikare ba AFC-M23. Nanone kandi turakomereza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ari kwemeza ko rugeretse hagati ya CNL ndetse na Agata Rwasa rwongeye kugaba ibitero bikomeye n'ibirego bikomeye ishinjisha akarere ku butegetsi, ndetse kugeza biri kwemezwa ko Agata Rwasa yiteguye gutangira guhatana amatora y'umukuru w'igihugu azaba 2028. Ese niki cyongeye gutera umwuka mubi n'ikibatsi gikomeye cy'umutekano muke no guhangana hagati ya SNL na Agata Rwasa. Ibi byose ni bikubiye mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Mwabyumvishe ko ari ingingo zikomeye z'amakuru twabateguriye. Ikaze n'inshuti z'akadasoka muze twongeye twinjirane muri update n'ibikorwa bikomeye biri kumvikana ku butaka bwa Kongo no mu karere. Dusesengurira hamwe izi ngingo zikomeye tugiye gutuza ku bitangazamakuru byinshi byandikira mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ku butaka bwa Kongo. Tubahaye ikaze. Ibyihutirwa cyane leta dutangira n'inkuru yemeza ko Colonel Ruterera wafunzwe ashinjwa gukora na AFC-M23 twirwaneho yapfiriye muri gereza. Amakuru ari kwemeza ko Colonel Muhoro Ruterera wari umusirikare mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yapfuye yaguye muri gereza ya Ndoro i Kinshasa aho yari amaze igihe afungiwe. Amakuru ari kwemeza ko uyu mwofisiye w'umunyamurenge yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kugambanira igihugu. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye ku gicamunsi cyo ku itariki ya 16 Nyakanga 2026. Bikomeza ibyemezwa ko Colonel Ruterera yaramaze imyaka irenga 20 akorera igisirikare cya Kongo FARDC yafatiwe mu rugo Uvira aho yari mu kiruhuko cy'akazi nyuma yo kurasirwa ku rugamba, kugeza bikemezwa ko arashwa kaguru ubwo arahanganye na AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko nyuma yo kumara imyaka 5 afunzwe kuva ku tariki ya 15 Gicurasi 2026 urukiko rukuru rw'igisirikare rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 nyuma guhamwa n'icyaha cyo kugambanira igihugu no gufasha abasirikare ba MRDP twirwaneho M23 mbere ngiho biri kwemezwa ko urukiko rukuru rwa gisirikare ku rwego rwa mbere rwamukatiye igifungo cya burundu. Icyakora aza kujurira biciye mu nteko y'urukiko rukuru rwa gisirikare igabanya igihano ikigira imyaka 15. Amakuru ari kwemeza ko urukiko rwashingiye ku ngingo 182 igika cya mbere cy'itegeko mpanabyaha cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryemeza ko Mahoro Ruterera ahamwa n'icyaha, gusa rwavuze ko rwagabanyije igihano kubera impamvu yoroshya cyaha zirimo kuba ari bwo bwa mbere yarakoze iki cyaha ndetse no kuba afite uburwayi bukomeye kugeza ubu yatewe n'ibikorwa bikomeye by'intambara y'urugamba yahanganyemo na AFC-M23. Amakuru Imitere Beritara Butota wamwunganiraga icyo gihe yatangaje ko batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko, avuga ko kitigeze giha agaciro imyaka myinshi umurikira we yari amaze akorera igihugu mu rugamba yafashe mu gisirikare cya FARDC n'ibindi bikorwa bikomeye byo gucunga umutekano w'igihugu. Amakuru aturuka ku bantu bari baziranye na Colonel Ruterera avuga ko yagize uruhare rukomeye mu gufasha abaturage b'abanyamurenge cyane cyane aborozi mu kugarura umutekano mu gace ka Minembwe karugarijwe n'ibitero by'imitwe ya Mayimayi ndetse kugeza n'uwa Katumba n'uwa Shikatambwe. Amakuru ari kwemeza ko gufutabwa muri yombi kwe byatewe n'ubugambanyi bukomeye n'icakubiri riri mu gisirikare cya FARDC ubwo ari gushinja abanyarwanda fone n'abanyamurenge gukomeza gufasha AFC-M23 nyuma k'igisirikare cya FARDC kugeza ubu gikomeje gutsindwa na AFC-M23. Reka
Dukomereza ni muri kwemeza ko abofisiye bakuru b'igisirikare cya FARDC boherejwe Goma bahuye na M23 amakuru ari kwemeza ko abofisiye bakuru mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC baherutse koherezwa Goma mu rwego rwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse na M23 kuri wa kane bahuye n'umugaba mukuru n'abagirana ibiganiro kugeza ubu n'abandi bahagarariye inteko ishinzwe ya M23 Igoma muri inama imbuguke n'abofisiye bashizweho n'imande zombi zakiriwe n'umugaba mukuru expand joint verification mechanism plus nyuma yuko urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge rutangiye gukora ku mugaragaro ubice bigenzurwa na MA23 na M23 na FARDC mu ijambo ryagaragajwe n'umugaba w'uru rwego kugeza ubu iyo bibiganiro byahuje M23 yongeye gushimangira ubufatanye n'ibikorwa bikomeye by'intambwe y'ibisirikare bihuriyeho hagati ya M23 na FARDC byo gukomeza gushigikira agahenge n'amahoro hagati ya M23 kugeza ubu benshi bari kwibaza uruzinduko rw'abakuru b'abofisiye mu gisirikare cya FARDC mu bice bigenzurwa na M23 ndetse kugeza ubu n'ibiganiro byabahuje na M23 niba hari icyo biri butange mu bikorwa bikomeye bigamije kuzana amahoro mu bice bigenzurwa na M23 amakuru ari kwemeza ko ari icyiciro gikomeye cy'ibiganiro byateguwe na MONUSCO nuko byari biyobowe n'umwungirije wa MONUSCO mu bice bigenzurwa na M23 mu gukomeza gushira imbere gukemura ibibazo bice mu biganiro bihuza M23 nanone kandi abasirikare ba M23 bitwikiriye ijoro bakagaba igitero gikomeye muri Baraka mu birindo bikomeye bikambitse abasirikare ba coalition ya FARDC amakuru ari kwemeza ko nyuma ko Kinshasa imaze iminsi itegura ibikorwa bikomeye byo kurinda ibice bitandukanye bya teritwari ya Baraka bidacakirwa na M23 bikemezwa ko kugeza abarwanyi ba mbere ba M23 bamaze kugeza mu bice bitandukanye bikikije Baraka mu gitondo cyo kuri tariki biri kwemezwa ko ari abasirikare benshi mu gisirikare cya Kongo FARDC n'abarundi bishwe mu ijoro biri kwemezwa ko bishwe n'abanyadushoka ba M23 kwatako kwa teritwari ya Baraka biritwiki ni gute operasiyo zikomeye zakozwe na M23 ku bufatanye na MA23 niho tugiye kwinjira kantu ku kandi kuri iyi nkuru iramutse yekabara ku gisirikare cya Korisosa FARDC tunagere ku bikorwa bikomeye na operasiyo zikorwa na M23 nanone kandi turabwira ko abasirikare bakuru basirikare ba Korisosa FARDC mu rugamba bahanganye na M23 muri Uvira banzuye ibikorwa bikomeye bigiye gukorwa mu nama yateraniye muri Uvira amakuru ari kwemeza ko inama kugeza ubu yarayibaye ku itariki ya 12 etamajoro z'ibihugu kugeza ubifasha FARDC kurwanya M23 abakuriye abacancuro ndetse kugeza ubu n'abarwanyi ba FDL bamaze kwanzura operasiyo zikomeye n'ibikorwa kugeza ubu bigiye gukorwa mu gutangiza intambara kuri M23 amakuru ari kwemeza ko bamaze kugaba ibice bikomeye bigiye kwatakwa ndetse kugeza n'abasirikare bagiye koherezwa basha mu kuziba icyuho mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC ndetse kugeza ubu bagatangiza urugamba rwo kwambara M23 ibice n'inama rutura yongeye kwiga ibikorwa bikomeye bya FARDC ndetse kugeza ubu na tekinike nsha zigomba gukoreshwa bakihaniriza M23 ibyo operasiyo bikorwa bikomeye byaranze inama yahuje Korisosa FARDC biteye bite n'ingingo zikomeye z'amakuru acukumbe turatoza muri raporo zikomeye twatoje mu gisirikare cya Korisosa FARDC ndetse kugeza ubu n'ingingo zikomeye zaganiwe muri inama zizafasha FARDC gutsinda M23 nanone kandi ndakubwira ko igisirikare cya M23 muri operasiyo zikomeye ziyobowe na Jean Baudouin kugeza ubu uyobora urugamba rukomeye muri no Rukivu mu bice bya teritwari ya Masisi teritwari ya Warikare ndetse n'ibice bya Pinga yamaze kugota igisirikare cya FARDC na FDL kugeza ubu ku musozi wa Nganga amakuru
arikomeza ko abasirikare ba FDLR babarizwa ngaga ifatwa nk'indiri ya FDLR agace gakomeye gahere muri teritwari ya Masisi mu bice hafi y'abibwe bagoswe bikomeye na MA23. Amakuru arikomeza ko ibi byakozwe na MA23 mu gutsinda agatsiko ka FDLR kamaze iminsi kubaka ibirindo bikomeye muri aka gace bamazemo imyaka myinshi. Mu mboni za MA23 irashaka gufata umujyi wa Butembo, gufata agace ka Cibu, Rutangazo ndetse kugeza ubu n'agace ka Nyagisozi. Muri operation ibikorwa bikomeye ku mirongo miremire yatangijwe na MA23. ese operation ibikorwa bikomeye byo gufata aka gace byatangijwe bite na MA23 yari ku musozi wa Nganga bamaze kugutwa na MA23. Tugiye kwinjira muri operation ibikorwa bikomeye byo kugura General Bodo wa MA23 mu bice bya teritwari ya Masisi. Tubagezaho operation zikomeye zigotwa rya FDLR yagotewe Nganga. Nanone kandi ndakubwira ko Burundi bwaraye bwohereje abasirikare bashya bagurutse mu ijoro ryo ku itariki ya 12 rishyira kuri ya 3 ku butaka bwa Kongo. Amakuru arikomeza ko indege ikomeye kugeza ubizwi nka Apache kabiri gisirikare cya Kongo FARDC yarandinze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura yapakiye abasirikare b'Abarundi bari hagati 120 kugeza ku 170 bagiye kuza muri operation zidasanzwe bagiye kwifatanya n'abacancuro na FARDC zo kwambura MA23 ibice bikomeye birimo Powezero. Butuvugana ngiye kukunjiza muri version nca y'ibikorwa bikomeye by'abasirikare basha bihariye mu gisirikare kidasanzwe cy'u Burundi FDNB, umutwe udasanzwe mu barwanyi ba FDL ndetse kugeza n'abacancuro bagiye gufata operation zikomeye ngo zo kwambura MA23 no MA23 bice by'umwihariko bakabanza gufata Powezero. None abasirikare b'Abarundi bakugeza bitezwe guhindura byinshi ku rugamba nabo mu bwoko buhe kugeza babarizwa muri batayo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Kugeza bagiye gukora n'abate n'abacancuro ndetse kugeza n'abasirikare bakora isosa FARDC n'ingingo zikomeye z'amakuru cukumbe twamaze kumenya akantu ku kandi. Nanone kandi ni muri komeye irikomeza ko Uburusiya bwamaze kwinjira indani mu kibazo cyose cya MA23 na FARDC. Amakuru arikomeza ko Uburusiya kongera gushinja Ukraine gufasha MA23 n'ibindi byinshi, nuko kugeza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Uburusiya zizeke ku butaka bw'u Burundi agahita atangiza kuvuga inkuru zemeza ko Ukraine ifasha MA23 ari ikibazo gikomeye. Amakuru arikomeza ko kugeza ubu byerekana gukomanga kugeza ubu no gusaba kwinjira mu ntambara ku ruhande rwa Kinshasa n'u Burundi kwatangajwe n'Uburusiya. Benshi bati kwinjira ku ntambara ya muri Kongo ku Burusiya ni ikibazo gikomeye gishobora kototera akarere kose kibaga Bigari. Ndiki kitezwe ko kuba abarusiya baza mu ntambara ku ruhande rwa Kinshasa mu kurwanya MA23 ibirego kugeza ubu na raporo zikomeye zicunja Ukraine gufasha MA23 byamaze kwamaganirwa kure na Ukraine ndetse na MA23 biteye bite. Turinjira mu nzira zidasanzwe Uburusiya kugeza bwamaze kwinjiramo zo gushigikira no kugaragaza ko biteguye gufasha Kinshasa kurwanya MA23. Icyo bivuze kugeza tubijyanye n'intambara ikomeye Uburusiya bahanganyemo na Ukraine muri Sudan y'Amajyepfo. Tugaruke ku ntambara n'ibikorwa bikomeye byo mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo ki byahindura isura igihe byamara kwinjiramo Abarusiya. Mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye zizindutse ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze. Niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza gukora 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Umusirikare ukomeye mu gihe cy'u Burundi FDNB yarasiwe mu minembwe muri operation bahuje na MA23 irwaneho MA23 kugeza n'amakuru yongeye gutangazwa n'igisirikare cya MA23 irwano MA23 cyongeye gushura amazina y'umusirikare w'umurundi ukomeye warasiwe muri aka gace. Ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo byasenwe na MA23 irwano MA23 n'ikubitwa rya bato y'Abarundi yagerageje kwataka ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe. Ni inkuru
ikomeye turagaruka gatanu ku kandi tubabwira amazina y'umusirikare wo mu Burundi wice muri teritwari ya Minembwe abandi kugeza ubu bari kumwe bafashwe matekwa n'abakubiswe na MA23 na MA23 na operasiyo zikomeye zongeye gukorerwa muri aka gace. Nanone kandi ndakubwira ko zabyamahari hagati ya Ukraine n'Uburusiya kubera igisirikare cya MA23 nyuma ya raporo zikomeye Uburusiya bwemeje ko kugeza ubu Ukraine iri ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bitandukanye byo gufata uruhande mu ntambara kugeza umutwe wa MA23 uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kugeza ubu mwuka mubi n'ibikorwa bikomeye byo guhangana hagati y'Uburusiya na Ukraine bishingiye ku kibazo cya MA23 biteye bitindaje mwinjiza muri raporo zikomeye zikugaragaza ubufasha bukomeye bwa Ukraine mu gukomeza gushigikira intambara yo ku butaka bwa Kongo ndetse kugeza n'uruhande kugeza iki gihugu gihagazeho niba koko ari ku ruhande rwa MA23. Nanone kandi ndakubwira ko umwami wa Katari yatanze nyuma y'igihe kinini ageze ku byinshi igihugu cya Katari. Uwo kugeza ubu ni Ashikiri Hamadi kugeza ubu wapfuye ku myaka 74. Ni byinshi bikomeye turagarukaho ku rugendo kugeza ubu n'umusanzu ukomeye uyu muperezida watanze mu karere k'Ibigari cyane u Rwanda ruzwi n'inshuti ikomeye ya Katari. Byinshi bikomeye urugendo n'amateka n'icyo umugabo avuze n'amateka uyu mwami wa Katari watanze kuri tariki. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko mu gihugu cya Uganda hamaze gufatirwa abanyamahanga barenga 1000 biganjemo abashinwa. Ibi byamaze kwemezwa n'urwego rw'umutekano muri Uganda. Byinshi bikomeye bijyanye n'abo banyamahanga bafatiwe muri igihugu cya Uganda, ibyo uburyo binjuyemo kugeza ubu n'icyo bivuze n'abashinwa bafatiwe mu gihugu cya Uganda, byose nibikubiye mu nkuru zikomeye tugiye kwinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi turinjira neza mu bikorwa bikomeye na operasiyo zikomeye ziri kumvikana ku butaka bwa Kongo byihutirwa cyane. Turitsa bikomeye mu bikorwa bikomeye byo gukomeza kongera ubushobozi haba ku ruhande rwa MA23 na FARDC. Amakuru ari kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubura igisirikare cya koalisosi ya FARDC izindi drone kabuhariwe zikorerwa muri Turkiya zigomba kuza guhangana ku bikomeye n'ibitero bya MA23 kurindishwa ibice bikomeye birimo Baraka na Uvira ngo bitongera gucakirwa na MA23. Kugeza ubu biri kwemezwa ko izi drone zashikirijwe igisirikare cya FARDC zigiye gutangira gukoreshwa n'abacancuro bamaze kugera mu bice bikomeye bino teritwari ya Baraka, mu gihe amakuru ari kwemeza ko Baraka yamaze kwinjirirwa bikomeye n'abakomando ba MA23. Ibi bije mu gihe biri kwemezwa ko MA23 yamaze kugura ubwirinzi bukomeye kugeza ubu buri kubafasha guhangana na drone zikomeye za FARDC ziri kuraswa ziganurwa butosho muri Sud Kivu. Turaje twinjira gatanu ku kandi muri operasiyo ibikorwa bikomeye biri korwa na MA23 biri korwa na FARDC, operasiyo zikomeye n'urugamba rwo gutegurwa ku mpande zombi, ubwirinzi bwaguzwe na MA23 ndetse n'ibyizi drone karabutaka zazanwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Tukiri RDC ndakubwira ko Moise Nyarugabo wahoze ari senateri kugeza ubu yagaragaye mu bice bikomeye bya Powezero byafashwe na MA23 irwaneho MA23. Ese bivuze iki kuba Nyarugabo yagaragaye muri aka gace kamaze igihe gito gafashwe na MRDP ku bufatanye na MA23? Ni ingingo zikomeye turagarukaho ziraduha ishusho y'urugamba n'uburyo kigeza ubu ibikorwa bikomeye biri guza MA23 na FARDC byifashe muri Sud Kivu. Nanone kandi ndakubwira ko kugeza ubu Ibeni abasirikare batatu ba FARDC bakatiwe urwo gupfa bishingiye ku birego bikomeye bamaze iminsi bashinjwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu gisirikare cya Kongo FARDC. Abasirikare mu gisirikare cya FARDC bamaze gukatirwa urwo gupfa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni bande? Barashinjwa iki? Bivuze iki mu bikorwa bikomeye igisirikare cya Kinshasa gihanganyemo na MA23? Ni ingingo zikomeye twamaze gutoza gatanu ku kandi turakesha inkuru zikomeye ziduruka mu gisirikare cya Kongo FARDC. Nanone kandi ndongera nkubwira ko igihugu cya Iran cyamaze gutangaza kwihorera kuri leta zunze ubumwe za Amerika no kuzisha abayobozi bakomeye muri MA23. Ibi bibaye mu gihe igihugu cya Iran cyongeye gufunga umuhora wa Hormuz. Ibi byose turabigarukaho turebye ibikorwa bikomeye by'agahenge kamaze iminsi hagati ya leta zunze ubumwe na Iran n'ibikorwa bikomeye biri gukorerwa mu muhora wa Hormuz hagati y'Abanyamerika na Iran. Mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye
ndi ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze. Niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video, ukore ku ijambo subscribe, ukore no kunzogera, maze ujye ukomeza kubona 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Atwongeye kubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Tugiye guhera ku nkuru iri kwemeza ko kugeza abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagabye igitero gikomeye muri territoire ya Minembwe, bakubiswe na MA23 AFC MA23. Amakuru ari kwemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa karindwi tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi 2026, abasirikare ba coalition ya FARDC ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagabye ibitero bikomeye bigamije kugerageza kwisubiza ibice bikomeye muri territoire ya Minembwe. Amakuru ari kwemeza ko ari imirwano atangiye ku isaha 11:10 z'igitondo cyo kuri tariki byarangiye abasirikare ba coalition ya FARDC bakubiswe inshuro na MA23 AFC M23. Amakuru nubwo ari kwemezwa ko abasirikare ba coalition ya FARDC bakubiswe na MA23 AFC M23 bagakizwa n'amaguru bakirukanga kibono amaguru. Abasirikare bagera kuri 3 mu gisirikare cy'u Burundi FDNB n'abasirikare bashika kuri 7 mu gisirikare cya Kongo FARDC bafashwe na MA23 AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko hari ibikoresho bike byatawe n'abasirikare ba coalition ya FARDC byafashwe na MA23 AFC M23, ndetse amakuru ari kwemeza ko umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB uzwi nka Dushime Axel yiciwe mu bitero bikomeye bahanganyemo na MA23 AFC M23. Amakuru ari gutangazwa n'abaturage batuye muri aka gace nuko kugeza ku isaha 4:4 byibuze 20 igisirikare cya MRDP ku bufatanye na AFC M23 bamaze gutsinda no gusubiza imitero bikomeye byose bya FARDC, ndetse uretse kuba hamenyekanye ko Dushime Axel w'igisirikare cy'u Burundi FDNB yiciwe muri aka gace, abandi basirikare bagera ku 9 baguye muri aka gace nubwo amazina atarashyirwa hanze ngo bitangazwe na AFC M23. Nanone kandi bikomezwa ko igisirikare cya FARDC kiri gutegura ibitero bikomeye n'ibishoboka byose ngo baninde ibice bikomeye bya Baraka bidacakirwa na AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya FARDC mu ngingo n'ibikorwa bikomeye byo gukomeza gukaza umutekano no kurwanya AFC M23 cyakiriye izindi drone kabuhariwe zikorerwa muri Turkiya zigomba kwifashishwa barasa kuri AFC M23. Amakuru ari gutangaza uzwa ko izi ndege zitagira abadereve zo mu bwoko bwa Baykata KNC zishobora kwikorera ibisasu byinshi birimo misile zo mu bwoko bwa cruiser missile n'ibindi bisasu bikoreshwa kugeza ubu hifashishwa ikoranabuhanga rya AI mu kuvundereza ibisasu no gukosora amakosa akorwa n'igisirikare cya FARDC ngo kuraswa cordone, ndetse kugeza ubu ni drone kabuhariwe zifite kumviriza ahari umwanzi zitegitinze ibikorwa bitandukanye birimo imbunda n'amatelefone n'ibindi bikoresho by'itumanaho bikoreshwa n'umwanzi. Amakuru ari kwemeza ko izi drone zigiye kuza gufasha igisirikare cya FARDC guhangana bikomeye na AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya FARDC cyakiriye izi drone zigera kuri 3 zigomba gutangizwa kugaba ibitero kugeza kuri AFC M23. Kugeza ubu ni inkuru zikomeye ziri kwemezwa ko izi drone zigiye kwifashishwa mu kurinda ibice bikomeye birimo territoire ya Baraka ngo bidafatwa na AFC M23. Bikemezwa ko zigiye gutangizwa gukoreshwa n'abacancuro kugeza bamenyereye ibikorwa bikomeye by'ikoranabuhanga no kurwana urugamba rw'ikoranabuhanga bagiye kuza gufasha FARDC, ndetse bamaze kugera muri territoire ya Baraka mu guhangana no gukora igishoboka cyose ngo umutwe wa AFC M23 udafata Baraka. Ibi bibaye mu gihe biri kwemezwa ko AFC M23 yamaze gutangiza operasiyo zikomeye n'ibitero by'imbaza mushinga ari kwifashishamo drone yambaye igisirikare cya FARDC ivundereza ibisasu muri axe ya Baraka n'ibice bikomeye bigize Baraka rwagati, ndetse kugeza biri kwemezwa ko AFC M23 nayo yamaze kugura ubwirinzi bukomeye iri gukoresha ihanura drone za FARDC. Hagati AFC M23 biragenda bite muri territoire ya Baraka biri kwemezwa ko ari gutegurwa no kwikanga urugamba rukomeye rushobora gutitiza Kinshasa ngo kuko AFC M23 yamaze kwataka ibice bikomeye bya territoire ya Baraka. Nanone kandi
Bikomezwa ko zabyamahari hagati ya Ukraine n'Uburusiya kubera AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko guverinoma ya Ukraine yasubije Uburusiya bwayishinje kuba mu bihugu bufasha igisirikare cya AFC M23 kigenzura ibice bikomeye mu ntara y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Uburusiya bwashinje Ukraine guha AFC M23 ubufasha biha gufata ibice bitandukanye bifatwa n'igisirikare cya AFC M23. Amakuru yatangajwe na Minisiteri y'Uburusiya mu ruzinduko rukomeye Uburusiya buherutse kugira Bujumbura. Kugeza ubu biri kwemezwa ko kugeza ubu bishobora kuba bishingiye ku bufasha bukomeye Burundi na Kinshasa bahana mu gukomeza guhangana na AFC M23. Amakuru yongeye gutangazwa n'umuvugizi wungirije wa Minisiteri y'Abanyamahanga kugeza ubu w'igihugu cya Ukraine Hello Kira yongeye kwamagana ibirego bikomeye Uburusiya buyishinja birimo gufasha AFC M23. Yongera kuvuga ko n'abasirikare n'ibikorwa bikomeye ifite ku butaka bwa Kongo nta n'ubufasha bihereza AFC M23. Benshi kugeza ubu mu basesenguzi bongeye kwemeza ko bishingiye ku ruzinduko rukomeye umuyobozi w'Uburusiya yagiriye mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu akabona gutangaza ibikorwa bikomeye bishinja Ukraine gufasha AFC M23. Nanone kandi bigashingirwa ku kuba Burundi na FARDC bifatanya mu bikorwa bikomeye byo kurwanya AFC M23 n'uko Uburusiya buhanganye na Ukraine. Ibi ari lobbying ikomeye n'ibikorwa bikomeye byifashishijwe mu kugaragaza ko AFC M23 ifashwa n'ibihugu bikomeye no kuba Uburusiya bwafashinja Ukraine gukomeza